lopta na desno krilo ka Dušanu Markoviću. Stiže ga Pjetlović. Filipović sada. Svi napadi Radničkog se baziraju na spuštanju lopte ka Sidrašu. Da li će sada potegnuti? Neće, imao je loptu na ruci Zloković. Razmišljao se očigledno da šutira Dušan Marković. Ponovo spuštena lopta za Sidraša i ponovo ništa. Razlika između 2 sata i 9 sekundi. To je jedan pun napad za vaterpoliste Crvene zvezde. Prlainović, ponovo žestok duel tamo na poziciji Sidra. Rašović, naivan pokušaj Rašovića, kise osmeh Radića, ipak naivan pokušaj za golmana takvog kvaliteta. Čekaju vaterpolisti Radničkog, čeka Filip Filipović, ali pitanje da li će moći nešto sa ovom loptom. Možda jedan šut, ali teško i to. Isteklo je vreme, ništa od ovog pokušaja Vanje Udovičića. Ostaje 9-9, dakle bez golova u ovom prvom produžetku posle 3 minuta. Dakle, imamo još 3 minuta do eventualnih peteraca. Ako ne su izgubili posed, izgubili su ga s obzirom da je Đorđe Filipović ranije krenuo. Ovoga puta sada niko nije ni plivao za loptu. Tako da je ovaj prvi napad za vaterpoliste Crvene zvezde. Vidjet ćemo da li je ovo neka taktička zamisao Dejana Udovičića i želja da se ekipa malo fizički, da tako kažem, zaštiti s obzirom da je ovo izuzetno naporno. Već je isplivao napred Vanja Udovičić. Pokušao lobom i pogodio prečku Viktor Rašović. Odbranili su se Kragujevčani. Burić pa Filip Filipović, odmah uz njega Strahinja Rašović. Ćirić, dosta daleko od njega Rađen do ovog trenutka. Burić, Zloković i Viktor Rašović. Na kraju isključenje, čekali su ovu situaciju nekoliko minuta vaterpolisti Radničkog i dočekali su je, a to je da se spusti lopta za Zlokovića. Nije mogao da ga sačuva. Fenomenalna odbrana Šefika, došla je uz dosta sreće lopta do Dušana Popovića. Širi ruke Dejan Udovičić, velika je šansa ovo bila za Kragujevčane. Minut 50 do kraja utakmice ili do peteraca, vidjet ćemo. Pliva Strahinja Rašović, gleda Vanja Udovičić, čiji je to igrač, ipak on na kraju izlazi na njega. Naravno da je ponestalo i snage. Da vidimo može li na isti način da se spusti sada lopta za Andriju Prlainovića. Izblokiran je Avramović. Odlično je odradio svoju defanzivnu rolu Vanja Udovičića. Odmah traži timeout Dejan Udovičić. Po onome što smo za sada videli u ovoj prvoj utakmici, gotovo nikakva prednost ni za jednu ni za drugu ekipu neće biti, i to početno vodstvo kada znamo da se igra na 3 dobijene, a kada vidimo makar po ovom meču, napomenjem koliko je mala razlika i kakve su nijanse ovde u pitanju, ali svakako naravno da bi jedni i drugi žarko želeli da povedu sa 1-0. Ipak bi u neku ruku, naravno, mnogo veću važnost i vrednost imala pobeda Kragujevčana, jer bi to bio break. Mada ste čuli Dejana Savića u onom kraćem intervjuu pred početak meča, ipak tu postoji prostor za čupanje. Sa druge strane, Zvezdino vođstvo nakon ovakve utakmice od 1-0 nije zanemarljivo, no da vidimo šta nudi ovih poslednjih 90 sekundi. Napad za Radnički, Vanja Udovičić pa Filip Filipović. Naivno je izgubio loptu Filip Filipović. Neverovatna greška za igrača ovakvog ranga. I sada da vidimo ko brže pliva. Ide Andrija Prlainović. Prlainović hita ka golu Radničkog. Hita i Rađen kao da je tek počela utakmica. Zauzeo svoju poziciju na poziciji Sidraša. Pjetlović pod faulom Prlainović.
ima poziciju, Petlović i pokazuje sudijama da obrate pažnju. Evo isključenje. Minut i 2 sekunde do kraja utakmice, isključenje za Burića, igrač više za vaterpoliste Crvene zvezde. Vapenski pokušao je i pogledajte ovaj udarac i ovu bitku. Udarac Burića koji nije sankcionisan, videlo se da ne ide na loptu već na Vapenskog. Brzopleto je ovo odigrao Vapenski, sačekat će iskusni Ćirić. Filipović i Andrija Prlainović. Isplivao je Vapenski, faul, ali nema isključenja. Još 16 sekundi za ovaj napad vaterpolista Radničkog. Pokušao je, odbranio je to. Sada faul, ne zna se više zaista ko šta radi. Na kraju Dejan Savić traži timeout. Da li ima i isključenja? Ne zamerite s obzirom da je ovde zaista potpuni metež bio u bazenu u jednom trenutku. Imaće Zvezda jedan pun napad. Savić je odmah zatražio timeout. Nema više snage ni sa jedne ni sa druge strane. Savić izuzetno ljut. Sada praktično želi da gađa flašom Petlovića koji sporo prilazi. Sad posljednjih 38 sekundi, od toga 30 za napad vaterpolista Crvene zvezde. Da vidimo za kakvu će se varijantu. Već Kuva na poziciji Sidraša, isključen sa brojem 4 Dušan Marković. I sada Crvena zvezda ima sve na talonu. Ima igrača više, ima ceo napad do kraja utakmice. Rašović, Prlainović, Avramović, Vapenski, Avramović, ne baš najbolje dodavanje. Vapenski, da li će rešavati najiskusniji Prlainović? Neće, Vapenski. I gol! Pogađa Vapenski 10 sekundi pre kraja utakmice. Sprema odmah izmenu za defanzivu. Sada će tek prštati u bazenu. Ne smijem ni da zamislim šta će biti ovih poslednjih 10 sekundi. Traži da se izađe visoko Dejan Savić, naravno da se ne omogući ni šut sa distance. Jedna izmena, izlazi Petlović, ušao je Rađen, ispliva visoko i Ranđelović, naravno žele praktično od centra da pritisnu vaterpoliste Radničkog. Širi ruke Burić, ali Burić je, čini mi se, napravio dve ključne situacije za ishod ove utakmice. Krenuo je da pliva Vanja Udovičić, čini mi se bio nerve i nažalost to je ono što ne želimo da gledamo na ovoj utakmici. Smiruje Šefik na vreme eventualnu eskalaciju ovog sukoba, izgubio je nepotrebno. Pogledajte, ovo su udarci bez ikakve namere da se krene ka golu. Smiruje Šefik iz Lokovića i na svu sreću najiskusniji su isplivali na vreme. Isključen Vanja Udovičić, isključen sa druge strane i Avramović, nekako popularno solomonsko rešenje, ali imaju dovoljno vremena vaterpolisti Radničkog. Traže sudije da se vrate do ove bele bove i nominalno do centra plivališta i bazena. Isključenje sa pravom izmena, ali to je sada samo pro forme. Burić, vraća se Ivošević, niko da izađe na Burića, imaće taj jedan udarac. Burić promašio je, Crvena zvezda ima vodstvo od 1:0 u finalnoj seriji. Videli smo svašta u ovom finalnom duelu. Još te 2 sekunde, Crvena zvezda dakle golom u drugom produžetku
stiže do vodstva od 1:0 u finalnoj seriji. Videli smo i veliku nervozu, videli smo i puno isključenja, videli smo i vrlo tvrdu igru, sve što je možda i očekivano, ali ova slika je zaista najlepša na kraju. Poljubac Dejana Savića i ovih najiskusnijih vaterpolista. Nemamo puno vremena za odjevu, velika borba na kraju. Rašović, Pjetlović, Vapenski i Parlinović.